الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtolor. Anlayın soğun süktü peygamberimiz peygamberlerden sayıdı sarvar olgun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın salamı, Allah'ın rahmatı, Allah'ın bereketi olsun. Siz menen biz jana жалпы Kırgızstanda har bir cuma meçitlerinde kılına turgan tema uşul. Жалпы muftiyattan berilingen, жалпы musulmanlar birden boluş üçün berilingen tema ata-enelerge meyrim körgözüp ata-enelerдің kadır barkına jetiş. Negizi bul tema öte bir uzun tema. Bul tema bir cuma menen tokta büte turgan tema emes. Bul ata-enege meyrim körgözü. Ata-enenin temasını açkanda süйлөсөң söz tügünbөй turgan şunday bir baylık, şunday bir kent. Emi kolubuzdan kelişince keçine bir jarım saat vakıttın içinde kançaga kudretimiz jetse, kança jetkizgenge kudretimiz jetse, aytkanga biz dagın hareket kılaylı. Bul ata-enege meyrim körgözü turalı en birinci Allah subhanahu wa ta'ala İsra surasında 32. 33. ayatların 33. 34. ayatlarında Kuday Teala aytat: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ve bil valideyni ihsana. İmma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ve la tanharhuma ve qul lahumā qawlan karīma. Waghfir lahumā janāha zulli minar-rahmah ve qur rabbirhamhumā kamā rabbayani saghira." Sadaqallahul azim. Bu ayet kelimede Kuday Teala aytat: "Ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Silerden Rabbinger Allah subhanahu wa ta'ala silerge illa iyyah bir gana özüne ibadat kılığa buyuruydu. Allah subhanahu wa ta'ala siz menen bizge en birinci özüne şirk koşboston, özüne şerik koşboy, özüne şirk keltirbesten жалгыз Allah'a ibadat kılığa buyuruydu. Andan keyin ele ve bil valideyni ihsan, Allah'a şirk koşboy, Allah'a ibadat kılgandan keyin ele ata-eneňerge jakşılık kılığa buyurdu deydi. Bu ayet kelimede Kuday Teala ata-enege jakşılık körgözүүnün ordu İslamda kançalık çoň ekendigini bildirip atat. Kudaydı жалгыз dep bilip, Kudayga ibadat kılgandan keyinki en ele bir zor, en ele bir çoň amallardan birisi uşul eken ata-enege jakşı mamule kılış. Ata-enege meyrim körgözüş. Ata-eneň senin aldığında karıgan mezgilge jetken mezgilde. Ata-eneňdin köngülü jumşarıp, bilesler karıgan adamdın köngülü jumşak bolot. Karıgan adam kiçine nersegele kapı olup kalat. Kiçine biz bu nersege kapı olbayt de oylaşımız mümkün. Birok oşol kiçine nersege kapı olup kalat. Biz bilbey kalabız. Oşonda aytып atat, ata-eneň senin aldığında karıgan uçurga jetken mezgilde fala taqul lahumā uffin. Ata-eneňe uf degen sözde aytmagın deydi Kuday Teala bu ayet kelimede. Bir iş buyursa atan, bir iş buyursa apan, ağlarga uf uşunu ayta beret kesita debegin de atat. Uf degen sözlü dagın Kuday Teala ayet kelimede ata-enege aytuunu aram kılıp atat. Bunu aytmagın da atat. Ve kul lahumā qawlan karīm. Ata-eneňe süylep atkan mezgilde jakşı sözlerdi süyle. Mulayim, jumşak sözlerdi süyle. Anın köngülünü orutpay turgan mamile kıl da atat. An Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu ta'ala anh قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ الجهاد في سبيل الله. İbn Mas'ud radıyallahu Abdurrahman ibn Mas'ud radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste bul zat aytып atat: men Peygamber aleyhissalamdın canına kelip Peygamber aleyhissalamdan soradım. Ya Allah'ın elçisi, amaldardın kaysınысы Allah'a en jagımdууrak? En Allah Taala jakşı körgön, en Allah Taalaga jagımdууrak bolgon amalдар kaysylar? Anda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "As-salatu fi waqtiha." Öz uwagында okulungan namaz. Vaktini kirgizbesten emes,
je wagtyny çıgarıp berip kaza kılıp emes. Balkim özünün wagty kirgen mezgilde, özünün wagtynda okulungan namaz Allah'a en jagymdуу amal uşul dedi. Summa ayyun, kiyin kayra suradım. Kiyin kaysıl amalı Allah'ın elçisi aytınız. Birrul validayn, ata-enege jakşılık kılуу dedi. İslamdağı emne en bir öz wagtynda okulungan Kudayga en jagymdуу bolgon amaldan kiyinki amal ata-ene menen jakşı mamilede bolуу eken. Ata-enege jakşılık kılуу eken. Summa ayyun, kiyin kaysı dedim. Anda aytты al cihadu fi sabilillah, Allah yolunda cihat kılış dedi. Allah yoluna cihatka çıkış dedi. Bilesler, İslamdın başında İslamdı kuvattaş üçün cihat farz bolgon. İslamdı kuvattaş üçün, İslamdı korgoş üçün cihat en bir çoğ amallardan bolgon, en bir ulu amallardan bolgon. Birok bul jerde, bul hadiste oşol cihat farz bolup turgan uçurda dagın ata-enege jakşılık kılууну cihattan dagın jogorу koydu Allah Taala. Cihattan da jogorу koydu Peygamber Aleyhisselam hadisinde. Bul ata-enege mamile, jakşı mamile kılış, ata-eneni sıylap urmattaş, İslamda uşunçalık ordu çoğ bolgon, ordu zor bolgon amallardan eken. Ve anhu radıyallahu ta'ala an, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك ثم من قال أمك ثم من أبوك متفق عليه. Bir sahaba Peygamber Aleyhisselam'ın canına geldi dağın suradı. Ya Allah'ın elçisi aytınız, amaldardın en jakşısı kaysı? Taktap aytkanda men kimge en jakşı mamile kılsam bolat? Menin en bir jakşı mamileme en layıklı insan kim dep suradım deydi. Anda Peygamber Aleyhisselam aytты, senin en jakşı mamilene layıklı insan bul eneң. Andan keyin kayra suradım, ya Allah'ın elçisi. Andan keyin kim? Peygamber Aleyhisselam kayra aytты, senin en jakşı mamilene layıklı insan bul eneң dedi. Andan keyin kayra suradım, ya Resulallah, andan keyin kim? Kayra Peygamber Aleyhisselam aytты, senin en jakşı mamilene layıklı insan bul senin eneң dedi. Andan keyin kayra suradım, төртүнчү жолу. Enemden son kaysıl adamga en jakşı mamile kılayın? Anda Peygamber Aleyhisselam aytты, andan keyin atanga jakşılık kıl dedi. Atanga jakşı mamile kıl dedi. 3 iret eneң. Eneňe jakşılık kıl, apanga jakşılık kıl, eneňe jakşılık kıl dep 3 iret aytkandan keyin 4-ünчүsүндө atan aytты. Enenin ordu İslamda uşunçalık jogorу eken. Emne üçün İslamda enenin ordu munçalık jogorу? Sebep İslamdağı ordu enenin uşunçalık, enege İslam uşunçalık özgöçe köngül burgan. Sebep keçe günü sizdi kötörüp bakkan, 9 ay kursagında kötörgön bul eneňiz da. Sizdi tünü menen üstü açık beken, üstü jabık beken dep özün oylabastan sizdi oylagan insan bul sizdin eneňiz da. Özü kursağı aç bolup tursa dagın, uğulum men tokmun dep sizge jalgan süylep, birok özü jebegen tamaktı sizge bergen, bul sizdin eneňiz da. Uşunçalık dengelde kıynalıp tursa dagın, bel orup tursa dagın, sizdi jelkesinen, sizdi kolundan düşürбөгөн, bul eneňiz bol eseptelinет. Özbekistanlık damlalardan Salahiddin degen damla var. Allah razı olsun al kişiden. Ene jönündө masele kılganda uşunçalık jüröktörдү jilbirtip, jüröktörдү eritip beret. Uşunçalık dengelde katуу masele kılat. Oşol Salahiddin damla aytat, men bir jerde marekege barıp kaldım. Oşol jerde jalpı jamaatка ene jönündө bayan kılıp berdim deydi. Ene jönündө süйлөp berdim deydi. Ene jönündө süylöp atıp, oşol jerde bul enenin, bul atanın kolunu öğüp peşenege sürtüş gerek. Uşul nerseni özüңөрgө mildet kıgıla dep aytıp vaaz nasihat kıldım deydi. Anan oşol vaaz nasihat bütköndөн keyin, oşol vaaz nasihattan çıksam bir 30'ga çıkıp kalgan, 30'lar çamalap kalgan bir jigit janıma keldi dagın, menden surady, ustaz, siz hazır apandın, jana atandın kolunu öğüp peşenesine sürt dep ayttыңыз. Menin sizge suroğum bar ele, emne suro? Oşol enemdin, atandın kolunu öğüp peşeneme sürtüp atkan mezgilde anın koluna infeksiya olsa ne olat dedim dedi deydi. Anan men suradım deydi janağı adamla. Kançaga çıktın? 27'ge çıktım. 27 yıl aldın, pampers degen nerse jok ele, pampers.
Putungdan tartıp mınaul жериңe чейин özüңdүн najasatыңа булганып жатканда seni тазалаган ошол колдорго, seni караган ошол колдорго деп жооп бердим дейт. Чындыгында бул ата-эне сизди кече 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, керек болсо чоңдорубуз 50-60 жыл алдын памперс деген нерсе жок эле, бирок сиз менен бизди караган, сиз менен бизди чоңойткон ушул ата-эне болот. Сиз менен биздин najasatыбызды тазалаган, жаман жагыбызды тазалаган ушул ата-эне болот. Ушул эне болот. Ошон үчүн ислам шариаты ушунчалык деңгээлде эненин ордун ушунчалык жогору койгон. Бул эне тууралуу bir maşhur bir okuya var. Ошол окуяны дагы айтып өтсөк, وحكي أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شاب يسمى علقمة كان كثير الاجتهاد في طاعة الله في الصلاة والصوم والصدقة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında, Peygamber aleyhisselam'ın uçurunda bir jaş yigit var ele deydi. Al jaş yigit öte namazı köp, öte orozası köp, öte sadakası köp, Kudayga ibadatlar öte köp adam ele deydi. Anın adı Alkoma ele. Alkoma degen sahaba ele. فَمَرِضَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَأَرْسَلَتْ أُمُّهُ إِمْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ زَوْجِي عَلْقَمَ فِي النَّزْعِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعَلِمَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِحَالِهِ. Keyin janağı sahaba orosası köp bolgon, namazı köp bolgon, ibadatı sadakası köp bolgon sahaba bir gün orup kaldı deydi. Öte katı orup kaldı. Anın ayalı Peygamber aleyhisselam'ın canına çurkap geldi. Ya Resulallah, menin köyüm Alkama fin naz'il ahir can çıkar mezgilge jetti. Şunday bir akbalı çatak. Biyok tili kalimani söyley albaytat, canı çıkpay kıynalı atat dedi. Oşol mezgilde فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمارا وسهيب وبلال وقال امضوا إليه ولقنوه الشهادة فمضوا إليه ودخلوا عليه فوجدوا في النزع الأخير. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Umayr, Suhayb, cana Bilal radıyallahu anhumdardı. 3 sahabanı canağı Alkama radıyallahu anhunu barıp körüp kergileçi dep jönöttü. 3 sahabaga aytты, barıp anın aldında turgula, anın aldında şahadat kelimesini talqin kılıp şahadat kelimesini aytıp turgula dedi. Oşol mezgilde cana 3 sahaba bardı, barıp canağı sahabalar Alkama radıyallahu anhuga şahadat kelimesini aldığında ayta başladı. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah deyip şahadat kelimesini aldığında ayta başladı. Ve lisanuhu la yantiqu biha. Birok Cenab-ı Alkama radıyallahu anhunun tili şahadat kelimesini ayta albayt ele. Tili suyu albayt ele. Tilinden çıkar albayt ele. Fe arsalu ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme yukhbirunahu anna lisanuhu la yantiqu bi şahada. Bir kabarcı jönöttü Peygamber aleyhisselamga. Ya Resulallah, Alkama radıyallahu anhunun tili şahadatta aytalbaytat. Tili çıkalbaytat şahadat tilinden. Anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soradı. Hal min abavayhi min ahadin hay. Anın atenesinden bir öcarım var beken dedi. Atası, apası, tiriler var beken. Anda kıyla ya Resulallah, lahummun kabiru sin. Anın çoğun yaştaki enesi var, apası var dedi. Kartayıp kalgan enesi var dedi. فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للمرسول قل لها إن قدرت على المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فقر في المنزل حتى يأتيك. Anda Peygamber aleyhisselam bir sahaban jönöttü, barıp janağı Alkama radıyallahu anhu enesine barıp aytkıla. Eğer Peygamber aleyhisselam'ın canına kelişke kudretiniz yetse, anda kelet ekeniz. Eğer kudretiniz yetmese, uşul jerde turup turunuz, Peygamber aleyhisselam özü sizin canınızga kelet dedi. Oşol mezgilde canağı ayal nafsi li nafsihi fidaun ana ahakku bi ityanihi fetevakkaat ve qamat ala asan ve atat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Canağı ayal Alkama radıyallahu anh'un enesi. Menin canım Peygamber aleyhisselam'ın canına kurban bolsun. Kantip Peygamber aleyhisselam menin aldıma kelmegile. Men barışka layıktımın, men barışım gerek dep qarıgan kempir ordundan daro turdu dagın, tayağına özünün cıgaçına tayağına jölöndü dagın, ondan kin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in canına bardı. Peygamber aleyhisselam'ın canına varıp, Peygamber aleyhisselam'a salam verdi. Peygamber aleyhisselam ağa salamı kaytardı. Ve qala ya umme Alkama, ustuqi ve in kezzebteni ca'al vahyi minallah, keyfe kana halu veladik Alkama. Anda Cenab-ı Alkama radıyallahu anh'un inesi gelgen mezgilde,
Peygamber aleyhissalam menен salamdашып бүткөндөн кийин кайра сурады. Алкаманын энеси, мага чынын айткын. Эгер жалган айтсаң, Аллахтан мага вахий келет. Бар бир жалганыңды билип алам. Ошон үчүн туурасын чынын айткын. Алкаманын бул жашоодогу амалдары кандай эле деди. Анда ал энеси айтты: "Катирос сиям ва садака ва сом." Ал Алкама, уулум Алкама өтө көп намаз окучу эле, өтө көп ибадат кылчу эле, өтө көп орозо тутчу эле, өтө көп садака берчү эле деди. Фама халук. Анда сени менен Алкаманын ортосундагы акыбалы кандай болгон? Эмне? Уулуң Алкамага капа болуп калган белең? Көңүлүң иренжип калган беле деди. Анда ошол мезгилде жанагы Алкама радиаллаху анхунун энеси айтты: анда айтты: "Я Расулалла, жанагы ооба деди, туура деди. Мен Алкама радиаллаху анхуну жаштыгымдан атасы кайтыш болгондон кийин башкага күйөөгө тийген жокмун. Аны жетим кылбайын, башка бир күйөөгө кор кылбайын деп башка күйөөгө турмушка чыккан жокмун. Кичинелигимден аны алпештеп чоңойтум, бактым. Аны чоңойтуп, аны үйлөнтүргөндөн кийин мага аялыны жогору койду дагы, мени айткандарым кылбастан аялынын тилине кирип кетти деди. Аялынын тилин алып, менин айткандарым кылбай койду. Ошол себептен менин азмаз бираз ага ачуум бар, бираз капалыгым бар деди. Ошол мезгилде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна сухти умми Алкама хажиба лисану Алкама. Кул сумма кала я Билал инталик вajma li hataban kathirан." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эгер эле Алкаманын энеси Алкамага капа болуп турат экен, эч качан Алкама радиаллаху анхунун тили шахадат айта албайт" деди. Ошол себептен Билал радиаллаху анхуга карап: "Я Билал, барып отун топто, отун алып кел" деди. Ошол мезгилде Билал радиаллаху таала ан Алкама сурады: "Я Расулалла, эмне үчүн" деди. "Эмне үчүн отун керек?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Энесинин алдында кыяматтын азабын жеңилдетип, энесинин алдында отунга өрттөйм муну" деди. Ошол мезгилде Алкама радиаллаху таала анхунун энеси дароо кыжалат болуп кетип: "Я Расулалла, менин жүрөгүм буга чыдабайт. Мен буга чыдабаймын. Менин алдымда аны күйгүзгөнүңүзгө чыдабаймын." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эгер сен жүрөгүңдөгү капалыгың, Алкама радиаллаху анхуга болгон капалыгың жоголбойт экен, эч качан анын азабы кыяматтагы азабы жеңилдебейт. Андан караганда бул жашоодо азабын көрсө, бул жашоодогусу жеңилирээк болот. Эгер сен ага ачууланып турат экенсиң, ага разы болбойт экенсиң, сөзсүз мен аны сенин алдыңда күйгүзөм азыр" деди. Ошол мезгилде Алкама радиаллаху анхунун энеси айтты: "Я Расулалла, албетте мен сизди, Аллах Тааланы жана бүт периштелерди күбө кылып айтамын. Мен уулум Алкамага разымын" деди. "Уулум Алкамага разымын. Буга чейинки капалыктарымдын бүт бардыгын кечирдим, мен разымын" деди. Ошол мезгилде пайгамбар алейхиссалам Билал радиаллаху анхуга айтты: "Я Билал, барып карачы, Алкаманын энеси чындап эле разы болдубу, же менден уялган үчүн гана айтып койдубу? Барып карачы" деди. Ошол мезгилде Билал радиаллаху анху кирип барса, эшиктин оозунан укту: Алкама радиаллаху анху: "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу" калиманы айтты дагы, андан кийин жаны үзүлдү. Андан кийин Билал радиаллаху анху айтат, ушул хадисти улантып. Билал радиаллаху анху айтат: "Алкама радиаллаху анхуну ошентип кепиндедик, жуудук, алып барып жайга көмдүк. Жайга көмүп бүткөндөн кийин ошол жерде жайда пайгамбар алейхиссалам менен сүйлөдү, сахабаларга айтты" дейт. Ошол жерде айтты: "Билгиле я сахабаларым, инсандар" деди. "Ман фаддала заужатаху ала уммихи фа алейхи ланатуллахи вал малаикати ван наси ажмаин. Ла якбалуллаху минху сарфан ва ла адлан." Ошол мезгилде жайдын астында, кабырдын астында пайгамбар алейхиссаламдын сөзү ар бирибиздин кулагыбызга алтын сырга болсун, кулагыбызга түйүп алайлы. Ошол жерде айтты: инсандар, кайсы бир инсан аялыны апасынан жогору койсо, аялыны энесинен жогору койсо, аялына бергенди энесине бербесе, аялынан караганчалык энесини карабай турган болсо, энесини жогору койбой турган болсо, фа алейхи ланатуллах, ага Аллахтын каргышы болсун. Фа алейхи ланатул малаика, ага периштелердин каргышы болсун. Фа алейхи ланатур расул, ага пайгамбарлардын каргышы болсун" деди. "Ла якбалуллаху минху сарфан ва ла адлан." Аллах Таала ал инсандын
bir arta kılgan ibadatını dağın, bir arta kılgan namazını, rozasını kabul kılbayt. Kaçan ene sağa narazı olup turgan bolsa dedi. Oşon üçün bul nerse siz menen bizdin ar biribizдің kulağımızga kümüşçürga olsun. Kimde kim ayalını enesinden jogorу koygan bolsa, büt Allah Taala periştelerдің kargışı olsun deyip atat. Emi kayaktan bileriz, kaydan bileriz? Enebizdi artık koyduk bu, je ayalыбызды artık koyduk bu. Bunu çıkarıp koyuş jеңил эле. Akırkı jolu enеңizge alıp bergen köynök menen, akırkı jolu ayalыңızga alıp bergen köynök esептесеңiz өзүлө чыгып калат. Akırkı bir yılda enеңizge alıp bergen köynök menen, akırkı bir yılda ayalыңızga alıp bergen kiyimlerdi esептесеңiz өзүлө чыгып калат. Kimdi artık kılıp, kimdi pas kılıp atkanınız. Bu hadiste esibizden çıkarmaylı. Ayaldı eneden jogorу koygan insanga Peygamber aleyhisselam kargış aytты. Allah Taala kargış aytты. Hiç kaçan ayaldardı eneden jogorу koyboylu. Çaştı eşandı alıp alıp enenin aytkanını kılbay koyboylu. Şul Alqamar radıyallahu anhu'nun keyfi bizge de düşüp kalbasın. Akırkı demimizde kalima nasip kılbay kalbasın. Eğer enemiz narazı olgan bolsa, ölüp atkan mezgilde dagın kalima nasip kılbay kalatken. Nauzubillah, Kuday saktasın. Erte kıyamatta bilemiz, kıldan içke kılıçtan mizli olgan Sırat degen köprü var. Al uşunday korkunçlu köprü. Anın astında alolongon jahannan turat. Anın astında alolongon tozok turat. Kim oşol köprüden ötse arka yüzge beyişke ötöt. Kim öte albay kalgan bolsan da astındağı jahannamga düşöt. Emi ar bir erkek kişi oşol жерден ötüp atkanda arka yüzge bilip koyalı. Bizdin enebizdi koyot. Beyiş tarafka enebizdi koyot. Siz min zаңылдатқан zabardас dünyаны дүркөткөн alım bolun. Jeti kıraat menen okutkan karı olun. Birok enеңizdi narazı kılgan bolsanız, oşol jerde Sırat köprüsü ötüp atkan enеңizden surayt. Bul uğlundan razısın deyt. Uğlundan razısın be eneke deyt. Eğer oşol enеңiz oşol jerde jok men uğluma narazımın degen bolsa, anda perişteler tozoko türtüp beret anda. Nauzubillah, Kuday saktasın. Oşon üçün eneni razı kılуу, atanı razı kılуу, bul Allah'tı razı kılуу dep ilgerkiler aytıp kelgen. Peygamber aleyhisselam'ın hadisi var. Rizallahu fi rizal validayn. Allah'tın razılığı bul atenenin razılığında deyt. Wa sakhatullah fi sakhatil validayn. Atenenin narazı kılgan bolsa, al insanga Allah'tan narazı olat. Allah da kargış kılat dedi. Peygamber aleyhisselam başka bir hadislerinde aytar. Al validu awsatu abwabul cennet. Ata bul beyiştin en ortadoğu glavni darbazası deyt. Glavni eşigi kim eken? Bul ata eken. Eğer kalasan oşol eşikti özüne kenen kılıp açıp al. Eğer kalasan oşol eşikti özüne jaup al, özüne taraytıp al deyt. O degeni atanı razı kılsak oşol glavni beyiştin ortonku glavni eşigi bizge açılat eken. Peygamber aleyhisselam başka hadislerinde aytar. Ma min roculin yanzuru ila validayh nazrata rahma. Kaysı bir insan ertemenen atenesine turduğunuzdağın, atenenizin üyüne vardığınızdağın nazar rahmatı menen kim karasa deyt. O degen atenem jakşı jatıp mı? Atenem kıynalbay jatıp mı deyip kimde kim atenesine bir jakşınakay, bir cumşaktık, bir rayım nazarı menen atenesine karay turgan bolsa, kataballahu lahu hacjatan mabrur. Allah Taala insanga kabul bolgan acının sobunu beret dedi. Karаңыз, atenege bir karap koyuş. Ertemenen turas, atenenin kabinetine kiriz, jönele, atenem jakşı uktappı, atenem kıynalbappı dep, jönele bir atenenizi karap koyasız. Jönele bir rayım nazarı menen karap koyasız. Yüzünüzde jılmayı menen, ufuldap, teskeri karap, açulanı emez. Jakşınakay kılıp jılmayı menen bir atenesine kim karasa, Allah Taala kabul bolgan acının sobunu beret dedi. Sahabalar soraştı. Ya Resulallah, ve in nazara fi kulli yawmiyata marra. Ya Allah'ın elçisi, bir insan bir günde atenesine jılmayı menen 100 yolu karasan ne olat? Anda Peygamber aleyhisselam ayt, Allahu akbar ve atyab. Allah Taala bereşen ulu zat dedi. 100 yolu karasan 100 kabul bolgan acını alıveresin dedi. Bu atenege meyrim körgözü, atenege ırayım kulu, ateneni bir jılmayı yüz menen, jagımdı yüz menen, ateneni bir kursan kılıp karap koyuunun soğuşunçalığı eken şariatta. Oşonun soğuşunçalığı çoğun eken İslam'da. Gelingizler, atenelerge kaydıger bolboston, alardın razılığını alıp beyişibizdi açıp olaylı. Alardın narazı kılgan bolsak, anda nauzubillah, Kuday saktasın. Aqulu qawli hada ve astagfirullah li ve lakum. Sözümüzü kıskartaylı, damlandan bir eko söz var eken. Andan sırtkarı, nol jerde kichine bir jariyabız var. Karasu rayonuna karaştуу Жош айыл өкмөтүнүн Агартуу айылынын тургуну
Туратов Бекен аксакал деп 80 жаштан ашыгыраак бир аксакал bir жумадан бери дайынсыз жок экен, bir жума болуп калыптыр. Көргөн билгендер болсо 102 чалып кабарлап койсоңуздар жакшы болот. Акыркы жолу мынау Абласынайдан чыгып аткан мезгилде ошол жерде маршруткада көргөндөр бар экен. Ошон үчүн эгер кокус көзүбүз түшүп кала турган болсо, кабарлап 102 чалып койгон болсок жакшы болот. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Жараткан Алла ушул жума хутбасында, жума күнүндө кылынган ар бир вааз насихаттарды, кылынган дуаларды өзүң кабыл кылгын я Роббал аламин. Бизди угуучу бендилерден кылып, уккан аяттарга, хадистерге